دانشجویان عزیز، چه که در بالا قید کردیم موضوع امروزه ما چی بوده است؟ تکنیکای درست. اناکنون دانشجویان، مقصد موضوع ما میدانید از چی عبارت است؟ شما همچون کارمندان آینده تیپ خود باید دانید که شستن معده در کدام موردها اجرا کرده می شود، نسبت بیمار چگونه پیش از اجرایش کار باید معلومات داده شود، لوازمات های لازمه هنگام شستن معده کدام ها هستند باید استفاده برده شود و در آخر اجرایش کار شستن معده چگونه می شود. شما باید بدانید این می شود مقصد امروزه موضوع ما. فهم دانشجویان؟ اکنون گفتیم می شود نقشه درس. پیش از آن از شما خواهش کرده می شود که سنه امروزه گذاشته شود در دفتران خود. مرحمت گذاشتیم سنه امروزه چندم بود؟ 8 می سال 2024. قید میکنیم نام موضوع را. موضوع ما گفتیم تکنیکای شستن معده نشان داد و ضد نشان داد می شود. مرحمت قید کردیم همه. بعدا قید میکنیم نقشه در نقشه ما آورده شده است راه های شستن معده، نشاندادها و مقابلتها برای شستن معده، شستن معده با الگوریتم مسمارهای غوص، تجهیزات برای شستن معده، آمادگی به عملیات، انجام ترتیبی شستن معده با مسمار می شود. چه خیلی که قید کردیم گفتیم موضوع ما که شستن معده می شود. شما باید بدانید که 3 راه شستن معده وجود دارد. راه یکمش نامیده می شود به استفاده برای لوازمات های مخصوص. این در نظر دارد به استفاده برای گفتیم مسمار نازوگاسترالی می شود. راه دومش با مسمار غوص می شود، یعنی که با مسمار غوص گفتیم از دهان بیمار مسمار وارد کرده می شود تا معده بیمار. وقتی که مسمار وارد می شود با واسطه همان دهان گفتیم مسمار غوص شستن معده اجرا کرده می شود. سیوم اصولش وجود دارد با مسماری گفتیم باریک می شود. با مسماری باریک باشد دانشجویان عزیز گفتیم مسمار از بینی بیمار وارد کرده می شود و شستن معده نیز از بینی گفتیم اجرا کرده می شود. فهم دانشجویان عزیز؟ اکنون برای اجرای کار گفتیم حتما برای ما علاقه بین فنی ضروریت دارد. برای اجرا کردن تکنیک شستن معده ما باید از فن آناتومی خیلی خوب برخوردار باشیم، از فن بیماری های درونی آگاه باشیم. غیر از این البته از ما طلباتی سخت کرده می شود روانشناسی طبی چلی که در بالا قید کردیم. پیش از اجرایش هر یک عملیات باید نسبت عملیات خود برای بیمار گفتیم معلومات داده باشیم. مقصد از این می شود باید بیمار پیش از اجرایش هر یک عملیات او باید بداند که نسبت او کدام عملیات اجرا کرده می شود. مقصد این برطرف کردن ترس و خواطری بیمار می شود. فهم دانشجویان عزیز؟ اکنون شما باید دانید که در کدام وقت شستن معده اجرا کرده می شود، در کدام وقت اجرا کرده نمی شود. خب اجرا کرده می شود در کدام حالت ها؟ اگر در بیمار نشانه های زهرآلود شوی از یگان مواد خوراکه باشد یا از یگان مواد داروگی باشد یا برای معین کردن حالت های قیکنی بیمار برای گفتیم تشخیصات معده بیمار شسته می شود که هنگامی اگر خطری گمان زهرآلود شوی در بیمار باشد یکم پرسی که ما با سارنگ ژنه کشیده میگیریم مجموعه داخلی معده را با ظرف علاهیده ریخته می شود با مقصدی به تشخیصگاه روان کردن. باقی مانده آب‌هایی که وارد میکنیم از داخل بیمار کشیده میگیریم همش به یک تقاره گفتیم علاهیده ریخته می شود. این می شود حالت هایی که شستن معده اجازه داده می شود. در کدام وقت شستن معده
منع کرده می شود، یعنی که ممکن نمی شود. این گفتیم تعیین کرده می شود حتما از جانب دکتر. اگر در بیمار خونروی های روده معده به نظر رسد، شستن معده اجرا کرده نمی شود. دیگر حالت اگر در عضو سیستم هاضمه بیمار در گلویش داخل سرخروده‌اش یگان نمودی سوختنی ها وجود داشته باشد، شستن معده اجرا کرده نمی شود، برای آنکه وارد کردن مسمار گفتیم امکان ناپذیر می شود. دیگر حالتش اگر در بیمار بیماری های سیستم قلبی رگی وجود داشته باشد، در این حالت نیست شستن معده منع کرده می شود، برای آنکه وقتی که مسمار با وجود بیمار وارد می شود عملیات نسبت بیمار کم وزنی تر میگذارد. در این وقت بیمار کم اذیت میکشد. اگر در همون حالت در بیماری ما بیماری های دل و رگ وجود داشته باشد، میتواند همون یگان نمودی بیماریش از حساب کمبودی سیستم قلبی رگیش اثر اینا خروج کرده باشد. انا در همین وقت گفتیم شستن معده نیست اجرا کرده نمی شود. اینک بود معلومات درباره تکنیک شستن معده نشان داد و زید نشان داد. باز یک چیز قید کرده می شود که برای چی ما عیناً 10 لیتر آب جوشانیده شده حرارتش خانگی ضرورت به ما پیدا کرد؟ با مقصد آنه که شستن معده مقداری معین ندارد، یعنی که یک مرتبه شسته می شود، 2 یا 3 مرتبه شسته می شود، گفتگی مقداری معین خود را ندارد. یعنی شستن معده همان وقت قطع کرده می شود که از داخل معده بیمار اثر نو آب تازه به بیرون خارج شود. انا این معنای آن را برای ما افاده می کند که در حقیقت داخل معده بیمار شسته تازه کرده شد. این می شود معلومات عمومی درباره تکنیک شستن معده. خب دانشجویان عزیز، گفتیم برای شستن معده چنین لوازمات ها برای ما لازم می شوند. سر می کنیم. نوای بسی رعایت کرده شده گرده شکل، ظرف برای گرفتن آب، نقاب لازم می شود، سارنگ ژن استفاده می شود، قیچی به ما ضروریت دارد، نایچه برای آب نوشیدن، ظرف برای آب نوشی بیمار لازم می شود، لیک پلاستر ضروریت دارد، رسمون لازم است، محلول گلیسرین، سچاق‌های کاغذینی یک کرته یا اینکه سچاق شخصی بیمار استفاده برده می شود. بعداً 2 تا فرتوک استفاده برده می شود. فرتوک هایی گفتیم یک کرته متای سلفانین می شود، یک برای نفری اجرا کننده یعنی که برای همشیره، دویمه برای نفری بیمار استفاده می شود. بعداً دستپوشک های رزینی یک کرته لازمیت دارد. مسماری نازوگاستریالی بسی رعایت کرده شده ای که از جانب دکتر گفتیم تعیین کرده می شود. چه خیلی که می دانیم هر یک مسمار گفتیم برای خودش اندازه لازمی خودش را دارد که این اندازه گفتیم از جانب دکتر نسبت بیمار تعیین کرده می شود وابسته به سن و سالش. بغیر از این برای ما ضروریت دارد گفتیم فن اندوسکوپ. فهمید دانشجویان عزیز؟ باز برای ما گفتیم لازم می شود آبگردان، 10 لیتر آبی حرارتش خانگی و در آخر استفاده برده می شود تغاره برای مجموعه که از داخل معده بیمار گرفته می شود برای خالی کردن. فهمید دانشجویان؟ اکنون شروع میکنیم به اجرایش کار. مرحمت مسمار رو گرفت. از داخل خلطش مسمار با طرز باید گرفته شود که با یگان جای بدن بیمار یا دیگر جای کت گفتیم نرسته باشد، زیرا که این مسمار ما گفتیم بسی رعایت کرده است. اکنون پیش از وارد کردن مسمار
ба вуҷуди бемор мо бояд аз берун чикор кунем? Андозагирӣ кунем. Андозагирӣ кардан чунин мешавад. нӯги мисборро ба зери гӯши бемор мегузорем ва наздик мекунем то даромадгоҳи бинии бемор. Ин якумин гуфтем андозагирии мо мешавад. дуюм андозагирии мо аз ҷои воридшавии сурохи бинӣ андоза гирифта мешавад то болои гуфтем меъда мешавад. ин мешавад андозагирӣ аз тарафи берун. мо бояд аз берун аллакай бояд донем ки чӣ қадар мисбори мо бояд дохили организм ворид шавад. анакун муайян карда шуд ки мисбори мо бояд 55 сантиметр ворид шавад. анакун барои ворид кардан гуфтем ҳатман маҳлули глисерин истифода бурда мешавад ки ин мисбори моро гуфтем лағжонак мекунад. воридшавиаш хеле осон мегардад. анакун пеш аз ворид кардани мисбор бояд аз бемор хоҳиш кунем ки бо як ангушти худ як сурохи биниашро рӯз кунад, бо дигараш нафас кашад. боз иваз мекунад, бо дуюм сурохиаш нафас мекашад. аз бемор пурсон мешавем ки кадом сурохи бини шумо озод аст? сурохи гуфтем чапаш. анакун муҳтарам бемор, аз шумо хоҳиш карда мешавад ки вақти ворид кардани мисбор шумо бояд ҳангоми тела додани мисбор бояд нафас накашед. дар он маврид шумо бояд ки гуфтем об нӯшида истед. вазифаи об ин роҳи нафасро маҳкам мекунад. гуфтем даҳони сурхрода гуфтем озод меистад ва мисбори мо метавонад ба роҳи нафас ворид нашуда рост ба узви системаи ҳозима, яъне ки гуфтем сурхрода ворид шуда бошад. фаҳмоми кани марҳамат. ба бемор об медиҳем. муҳтарам бемор, ягон хавотире накашед. шумо фақат вақти фиристодан об нӯшед шуд. хуб, худатонро чӣ хел ҳис мекунед? хуб астед? метавонед бо ишора муайян созед ки ҳолати шумо хуб аст. офарин, ташаккури шумо. анакнун баъд аз қариб ки 20 сантиметр ворид кардани мисбор як маротиба фиристодани мисборро манъ мекунем ва ноги берунии мисборро ба дохили гӯши худ медорем. мақсад аз ин амалиёт он аст ки агар аз дохили мисбор ягон садо ё ки ҳаво шунида шавад, ин маънои онро дорад ки мо дар роҳи нафас қарор дорем, яъне ки амалиёт нодуруст иҷро шуда истодааст. лекин ҳозир мо ҳангоми гӯш кардан на ягон садо шунида истодем, на ягон овоз. ин маънои онро дорад ки мо дар сурхрода қарор дорем. аз бемор хоҳиш мекунем хӯрдани обро давом диҳанд ва боз мисбор оҳиста оҳиста гуфтем ворид карда мешавад то ҳамон андозае ки гуфтем аз берун гирифта будем. ин мешавад 55 сантиметр мисбори мо аллакай ворид шудааст. марҳамат, нӯшидани об бас карда мешавад. хуб, барои боз муайян кардан, боварӣ ҳосил кардан ки мисбори мо дар дохили меъда қарор дорад ё ин ки не, гуфтем аз фаниндоскоп истифода мекунем. марҳамат, гузоред. хуб, ноги мембрани фаниндоскопро аз болои меъдаи бемор мегузорем. хуб, ҳамшира, хоҳиш мекунем соранги жанеро оварда бошед. ба соранги жане каме ҳаво мекашем ва соранги жанеро ба ноги мисбор пайваст мекунем ва худи ҳаворо ворид мекунем. ворид кардан гиред шуд. сорангро мегирем. мақсад аз ин кори мо дар он буд ки вақте ки мо ҳаво ворид мекунем бо воситаи мисбор, ҳавои фиристодаи мо аз дохили меъда дар гӯши мо садо пайдо мекунад. марҳамат, фаниндоскопро мегирем. анакнун баъди ин кор мо гуфтем боварӣ ҳосил кардем ки ноги мисбори мо дар дохили меъда қарор дорад. анакнун истифода карда мешавад гуфтем аз лейкопластирҳо. як лейкопластир аз болои зонд пешонида мешавад, яъне ки мисбори мо мепешонем. баъд аз он ғесмон гуфтем аз болои он баста мешавад.
мақсад аз ин амалиёти мо барои чӣ мо лейкопластир респон истифода мекунем ки ҳозир мо ресмонро аз болои бинии бемор часпонда мемонем ки мисбори мо гуфтем аз дохили организм ба берун лағжида набарояд. марҳамат, мечаспонем аз болояш. офарин. анакун ноги респонҳоро ба якдигар мебандем. ба якдигар мебандем. хуб, баъди бастан боз гуфтем аз болои резмонҳо болои бинии беморро сахт мекунем. дуруст. аз қайшӣ гуфтем истифода мекунем. ноги изофагӣ гуфтем резмонҳо бурида мешавад. ана дар анин ҳолат бинед мисбори мо аллакай беҳаракат мешавад. на дохили вуҷуд ҳаракат мекунад, на берун мешавад. аз ҳамшира хоҳиш карда мешавад ки ба соранги ҷане гуфтем об пур кунанд. марҳамат, пур кунед об. биёред. соранги ҷане ба ноги мисбор бояд сахт пайваст карда шавад ки ҳангоми фиристодани об гуфтем аз ҷои пайвастшавии соранги ҷане ва мисбор об ба берун хориҷ нашавад. бо ҳаракатҳои миёна гуфтем об фиристода мешавад. марҳамат, мефиристонем обро. фиристонед. муҳтарам бемор, шумо чӣ хел ҳастед? ҳолати шумо хуб аст? метавонед бо имои ишора баромо ҷавоб гуфта бошед. фиристодан мегирем. мешавад. боз об пур мекунем ба соранги ҷане. биёред. пайваст мекунем. ворид кунед. оҳиста оҳиста ворид кардан мегирем. шумо хуб ҳастед, муҳтарам бемор? офарин барои шумо. мешавад. ҷудо мекунем. хуб, анакнун баъди фиристодани об мо метавонем ки сарпоши мисборро кушода, мисборро агар ба сӯи тағора хам кунем, ноги берунашро, оби фиристодаи мо метавонад худаш равон шуда ба берун хориҷ шуда бошад. лекин барои амалиёт тезтар иҷро шавияш мо метавонем боз аз соранги ҷане истифода кунем. маҷмӯи дохили меъдаро бо воситаи ҳамин соранг ба берун гуфтем кашида гирифта бошем. беданакун хоҳиш мекунем соранги ҷане пайваст карда мешавад. аз ҷониби ҳамшираи дуюм поршени соранг гуфтем ба оқиб кашида мешавад. маҷмӯи дохили меъда ба соранги ҷане асари нав гирифта мешавад. ана ин номида мешавад тарзи шустани меъда, яъне ки техникаи шустани меъда. як маротиба мисборро аз соранги ҷане ҷудо мекунем. боз сорангро ба мисбор пайваст мекунем ва боз маҷмӯи дохили меъдаро ҳамроҳи оби фиристондаи худ ба берун кашида мегирем. муҳтарам бемор, ҳоли шумо чӣ гуна аст? ягон хавотире нест? ягон азият намекашад? ташаккур барои шумо. анакнун баъди шуста шудани меъда мо бояд чӣ кор кунем? мисборро аз дохили бемор кашида гирем. марҳамат ҳамшира, чӣ кор мекунем? ресмонро аз болои бинияш озод мекунем ва мисбор гуфтем оҳиста оҳиста аз бинии бемор кашида гирифта мешавад. дар вақти кашида гирифтан гуфтем ё ки аз сачоқи шахсии бемор истифода бурда мешавад, ё ки аз сачоқҳои коғазини як карата истифода бурда мешавад. хуб, марҳамат, лабу даҳони бемор бо сачоқҳои коғазини як карата пок карда мешавад. тоза мекунем, пок мекунем. ана баъд аз иҷроиши амалиёт мо аз бемор бояд хоҳиш кунем ки бемор
дар ҷои хобаш беҳаракат ақаллан 10-15 минут истироҳат карда бошад. муҳтарам бемор, шумо баъди иҷрои амалиёти мо худатонро чӣ гуна ҳис мекунед ҳозир? хуб астед? аз шумо сахт хоҳиш мекунем 15 ақаллан 10 дақиқа дар ҷои худ ором хоб карда бошед ва бо ёрии ҳамшира метавонед ба ҳуҷраи хоби худ рафта бошед. фаҳмо мебаред шумо. хуб, баъд аз анҷоми кор гуфтем анакун лавозимотҳое ки як карата буданд ба партови гурӯҳи б партофта мешавад. лавозимотҳое ки бисёр карата ҳастанд аз ҷониби ҳамшираи тиб бесироят карда шуда барои истифодаи минбаъда омода карда мешавад. ин буд маълумот дар бораи шустани меъда ҳангоми заҳролудшавӣ аз маводҳои хӯрока, аз маводҳои доругӣ ё дигар ҳолатҳое ки барои мо зарурият дорад мешавад дар умум техникаи шустани меъда. хуб аст, офарин, ташаккури шумо. анакнун баъд аз қариб ки 20 сантиметр ворид кардани мисбор, як маротиба фиристодани мисборро манъ мекунем ва ноги берунии мисборро ба дохили гӯши худ медорем. мақсад аз ин амалиёт он аст ки агар аз дохили мисбор ягон садо ё ки ҳаво шунида шавад, ин маънои онро дорад ки мо дар роҳи нафас қарор дорем, яъне ки амалиёт нодуруст иҷро шуда истодааст. лекин ҳозир мо ҳангоми гӯш кардан на ягон садо шунида истодем, на ягон овоз. ин маънои онро дорад ки мо дар сурухруда қарор дорем. аз бемор хоҳиш мекунем хӯрдани обро давом диҳанд ва боз мисбор оҳиста оҳиста гуфтем ворид карда мешавад то ҳамон андозае ки гуфтем аз берун гирифта будем. ин мешавад 55 сантиметр мисбори мо аллакай ворид шудааст. марҳамат, нӯшидани об бас карда мешавад. хуб, барои боз муайян кардан, боварӣ ҳосил кардан ки мисбори мо дар дохили меъда қарор дорад ё ин ки не, гуфтем аз фаниндоскоп истифода мекунем. марҳамат, гузоред. хуб, ноги мембрани фаниндоскопро аз болои меъдаи бемор мегузорем. хуб, ҳамшира, хоҳиш мекунем соранги жанеро оварда бошед. ба соранги жане каме ҳаво мекашем ва соранги жанеро ба ноги мисбор пайваст мекунем ва худи ҳаворо ворид мекунем. ворид кардан гиред шуд. сорангро мегирем. мақсад аз ин кори мо дар он буд ки вақте ки мо ҳаво ворид мекунем бо воситаи мисбор, ҳавои фиристодаи мо аз дохили меъда дар гӯши мо садо пайдо мекунад. марҳамат, фаниндоскопро мегирем. анакнун баъди ин кор мо гуфтем боварӣ ҳосил кардем ки ноги мисбори мо дар дохили меъда қарор дорад. анакнун истифода карда мешавад гуфтем аз лейкопластирҳо. як лейкопластир аз болои зонд пешонида мешавад, яъне ки мисбори мо мепешонем. баъд аз он ресмон гуфтем аз болои он баста мешавад. мақсад аз ин амалиёти мо барои чӣ мо лейкопластир ресмон истифода мекунем ки ҳозир мо ресмонро аз болои бинии бемор часпонда мемонем ки мисбори мо гуфтем аз дохили организм ба берун лағжида набарояд. марҳамат, мечаспонем аз болояш. офарин. анакун ноги ресмонҳоро ба якдигар мебандем. ба якдигар мебандем. хуб, баъди бастан боз гуфтем аз болои резмонҳо болои бинии беморро сахт мекунем. дуруст. аз қайшӣ гуфтем истифода мекунем. ноги изофагӣ гуфтем резмонҳо бурида мешавад. ана дар анин ҳолат бинед мисбори мо аллакай беҳаракат мешавад. на дохили вуҷуд ҳаракат мекунад, на берун мешавад. аз ҳамшира хоҳиш карда мешавад ки ба соранги жане гуфтем об пур кунанд. марҳамат, пур кунед об.
بیارید. سارنگ ژانه با نوگی میسبار باید سخت پیوست کرده شود که هنگام فرستادن آب گفتیم از جای پیوست شوی سارنگ ژانه و میسبار آب به بیرون خارج نشود. با حرکت های میانه فرستانید. محترم بیمار، شما چه خیال هستید؟ حالت شما خوب است؟ می توانید با ایمای اشاره برام جواب گفته باشید. فرستادن میگیریم. می شود. باز آب پر میکنیم به سارنگ ژانه. بیارید. پیوست میکنیم. وارد کنید. آهسته آهسته وارد کردن میگیریم. شما خوب هستید محترم بیمار؟ آفرین برای شما. می شود. جدا میکنیم. خب اکنون بعد فرستادن آب ما می توانیم که سرپوشی میسبار را کشوده میسبار را اگر به سوی تغاره خم کنیم نوگی بیرونش را آب فرستاده ما می تواند خودش روان شده و بیرون خارج شده باشد. لیکن برای عملیات تستر اجرا شویش ما می توانیم از سارنگ ژانه استفاده کنیم. مجموع داخلی معده را با واسطه همین سارنگ به بیرون گفتیم کشیده گرفته باشیم. بدان کن خواهش میکنیم سارنگ ژانه پیوست کرده می شود. از جانب همشیره دوم پارچنی سارنگ گفتیم با عقب کشیده می شود. مجموع داخلی معده با سارنگ ژانه اثر نو گرفته می شود. انا این نامیده می شود طرز شستن معده، اینه که تکنیک شستن معده. یک مرتبه میسبار رو از سارنگ ژانه جدا میکنیم. باز سارنگ رو با میسبار پیوست میکنیم و باز مجموع داخلی معده را همراه آب فرستنده خود به بیرون کشیده میگیریم. محترم بیمار، حال شما چگونه است؟ یگان خواطری نیست؟ یگان اذیت نمیکشد؟ تشکر برای شما. اکنون بعد شسته شدن معده ما باید چیکار کنیم؟ میسبار رو از داخل بیمار کشیده گیریم. مرحمت همشیره چیکار میکنیم؟ از ریسمان رو از بالای بینیش آزاد میکنیم و میسبار گفتیم آهسته آهسته از بینی بیمار کشیده گرفته می شود. در وقتی کشیده گرفتن گفتیم یا که از سشاق شخصی بیمار استفاده برده می شود یا که از سشاق های کاغذینی یک کرته استفاده برده می شود. خب مرحمت لب و دهان بیمار با سشاق های کاغذینی یک کرته پاک کرده می شود. تازه میکنیم، پاک میکنیم. انا بعد از اجرایش عملیات ما از بیمار باید خواهش کنیم که بیمار در جای خوابش به حرکت اقلا 10-15 منوت استراحت کرده باشد. محترم بیمار، شما بعد اجرایش عملیات ما خودتون را چگونه حس میکنید؟ زیرا خوب استید؟ از شما سخت خواهش میکنیم 15 اقلا 10 دقیقه در جای خود آرام خواب کرده باشد و با یاری همشیره میتوانید به حجره خواب خود رفته باشید. فهمم برای شما. خب بعد از انجام کار گفتیم انکون لوازمات هایی که یک کرته بودن با پرتوی گروهی ب پرتافته می شود. لوازمات هایی که بسیار کرته هستند از جانب همشیره تیپ به سرایت کرده شده برای استفاده من بعد آماده کرده می شود. این بود معلومات درباره شستن معده هنگام زهرآلود شوی از موادهای خوراک، از موادهای داروگی یا دیگر حالتهایی که برای ما ضروریت دارد می شود در عموم تکنیک شستن معده. خب دانشجویان عزیز، امروزه مشغولیت ما به انجام رسید. مشغولیت فکر میکنم برای همه شما دسترس شد. شما برای خود امروز معلومات ضروری را
گرفتید و باوری دارم که در آینده نیز وقتی که شما صاحب معلومات پوره همشیرگی میگردید، صاحب یگان جای کار میگردید، عملیاتی که امروز نسبتش ما معلومات دادیم، عملیاتی که ما عملا در نزد شما اجرا کردیم، میتوانید گفتیم با یگان نفر بیمار، با یگان نفری که برای شما محتاجی دارد استفاده کرده باشید.